because house helper chese fa abawa sade be ya obeboa ye niema bi mu na limitation aware mu no owo boundary bi e woso ye kodru yete ho ase na se me made air ko se me keta what is so wrong about it tintina sim be di wura me yede dem e afa me to Ketepa so wai na twintwi osuye poni amaye me no mi wo Aye, good morning, good evening. Me a midi jumedi ho chia me midindi Aduana Broni papa bia yendi mi ho agrokra ene eye maiden edition of Ketepa enti wo hwe yen ba bibia wo bia Ketepa ye ka Ketepa na wagye se seniye efisa aware de ni nyina efri oba na wo bema aware aso a bema na so kete so de mu amani tua wo seniye a ebeboa wo dache aye ene ye hye dwumadie ase krakrakrakra ene ye da sonkon ema ye nyina fise nim se ya twen abre se ye de Ketepa dwumadie ebeba Tetemmofratv online TV so enti ye ntwan ye ho kakra bi ye ba ye beto aso afrakume adosie masama bo noda e afa me to Ketepa so wai na twintwi osuye poni amaye me no mi wo mi die noda afrakume adosie noda masama bo noda e afa me to Ketepa so wai na twintwi osuye poni amaye me no mi wo mi die noda afrakume adosie noda masama bo noda ye mamo akwaba biem eba Ketepa dwumadie so me panel a me ni omudi dwumadie yi ai mabedwafo omo wa ha oma ye krado se topic a ye de ye promotional video to abonten no mani je ho eno a ne ye ba beka no enwumrei enti se wo ye bema watisika e de aware oba na wo behwe se wo kete a wo dem a wo ne wo yire eda so no wo behwe se o made ene be se ana se e wo sa wo yire na chinchina atwan o se enti enche bia no me ba bedan mabedwafo edi ai mahu omo ankasa e wo promotional video nim dada e yes Frank Obeku ena Kofi Abrantie enti anwumere omo na ye mabedwafo a ye ne omo e ba betwetwen enkomo afa topic hu nti enche kra no ye hyase ano no Sir Frank. Yes, ma'am. Aduana Broni. Pacho, take it easy for me, okay? When you are sa topic with him, so when you are Pacho, would you wire bear me shall say a few? What is sika at the warrior bar? Na made the old fee, so better to fear near Macacra, or bet me as soon near Madia Boa or ye a working woman or ye Juma over here. Say, made in an on tom panel, and I say, o yere na entompa Aduana Broni madase na yada ahwefo so ahwe across the globe majibre ehwen Bible say iron sharpens iron. Okay. So shall a man brighten his neighbor's countenance. Enti said the tie no nipa bia awade ye process awade ohwemu ayese abrabo of course abrabo dada na so hwe ne fa bia kwesa abrabo ye hyehyia nem free ye ho obi aware aso e de na onam so na aware nso obi aware egu de na ye aware ne gu ye na wa akwa so kwhye automami say exams na me ya akwa matwa fufu amena tonkwem why because can also a working woman you use the word a working woman let's just say oba wo ye adwumo san ye ba wafo yeah ena ode amame it is okase mehwe se maba wa na enkoto enkose meketa ompene depends on me dem mepene like depends on the situation yes mepene depending on the situation dientina maba wa ekoto mempa na okose mekete ena be ma we situation because listen aware emre bi atwam sabi use say am mempa meka bi bejimi blem mempa meka bi because
sebe you name pa na jimi o cause nyama na tetefo enye no na emum ne ye ndie so mum ye bajimi bre ene na modernize people yet nema yi na bebre na mfa kwem o maame etna o papa ho efie aduasanum efie aduanan efie aduonum de o ware ntam kwa bi efie aduesia no mda so te as a husband and wife and so ene anoma right for me yaba ya nano atwetenten bibia ni onu fi say anoma right Kofi me no a wonso wo mesi a wonso yesei ene ade etimi de me made de ebe depending on the situation me yire kwa adwuma central market wakohyemu a wabre owo makola wakohyemu a wabre owo Kaneshi market wakohyemu a wabre oye adwuma ewo bank wakohyemu a wabre bi obe cross cross check or balance or deduct or subtract into obe check bi abe 9 omedu fie yete ye ho ase na se me made ko se me keta what is so wrong about it enti na no we promotional video na menua ayi sojaman ni abre na ete tofia ko he ti asema me ka no abawa no to empa no a na sebe enseye hwe nyabotre ebe sei bibi kakra na empa keke wodi hyemu oye adwuma ti keke enti wo kana wa wo se keke na keke bia adetina keke na abawa ko se keke na akoda nsema ye kama ko se keke menti ade na se wo de na menya ya ahwe ne nsema ebesi na obaku mesra wo me pacho wo de say wo ba enti wo ye adwuma wo mafie ntem enkwala agu so adwuma bebre wo fie wo sa wo ye ebia na wabre tu be ma made na sekete no Aduana Broni me da ase na yeda yahwefo nyina nso ase no kwasem ni se aware eye ade a ehotie ai nyame ahye da ahyehye na yefa abawa sa de be ya obeboa ye niema bi mu nemo owo limitation aware mu no owo boundary bi e wo so ye kodru obetimi aye bibia ma wobehwa nkra no wobesi niema nemo ade bia efa woni wukunu entem efa moketa ho die eni wukwan sa wo ma wafa na adventure sa efise wiase no obia ne na adwena wode nam bia wodi akomakan e na age ne se afana a wote by owo na agenda wode ba make e bi kura no wo issues bia yesikasem onim se wukunu wosika enti ekwan obefa so obe manipulate niema wode beje wukunu no obeye enti Ketapa wukunu woni wukunu da so de enu kwan se David why you busy sesa kura na wa obeto mpa no obesa wo kete mame sepa se me kunu da so na mama afana aba abesa kete na jebe enti na oware mi oware mi se me maye woyere na me nhwe fie na me nhwe wono nso na ebia na aburo mi so enu enti na ebia me fa made no na sawaware me na se me ma me made aye bibia de ne se me hu hia waware ni enye me fa wo made ni mom na mama wo woyere ni mom akwa akoti na fie sa enti sepa se me mama funa se me kete se Frank de minim sa asem ensi ti asamba on weigh the options make ti asema meba mi nsa do na to bo ase enye se bia me mana kasa me ti mi so ba asema wo ka se put right tio I was say put right because tio men ka se oyire a otifie a waka na to so se o aba won ti aba won na enkoto ketewu enko se ketewu men ka in a situation where maware me ne be di nya edwuma for but fortunately for me me a me be fie ntem ana okay ye mi enu kwa ye mafie ntem ene abawa ye made no fie ana all set ye kete ye ba made wa sekete kama wasana kama apa obi ku ato so say tun kama na ba mi makamenti a na so mfa so say ya men ka oba hwe na manfo anyima nkosi boni o me che say situation e be che say me made to kwasi ada bi ya nko ba bia na sa me yere seketa mini problem na mo si ye kwadwuma yakode ye be medru fi ya brebre ye penso bi agu ya beda afi ne yesa kokukuru mattress atu akofa blanket akogu ani ade na se me da ya sabe mentor bicycle as an antiform na sabe so fa so ne why Sir Frank why are they why Kofi Abrantie
Aduana Broni. Mesrew. Why be me say ba usu biemu a. Tiase. Wo be penny. So made enkwasa wo kete. Emra watiska dia ware oba. Aduana ma chia ahwefo nyina. Na fa so bisa se mama obeba mama nche bibi kakra. Na watisika dia ware oba. Adwuma ben na wo so oye. Me nsa me nko a o. Oh, customer was say, what is Sikako ware oba no? Dabi sem no bisa me. Dabi o me nya me. Dabi o, what is Sikako wa nampa cho sabi o, oba ye nyiska na de ware de. Anyo obi na diska ware oba. Anyo oba bia di. Eni diska ware. Ole konse. Dia wa bo ho ka no. Aduana Broni. Odo. No wife o. Me das. Why sweet, why style bia. Me das. My head na mtia, my head pa. Me chia tiefo na ahwefo nyina. Ende program e koma ma me Paulina, anti Paulina na woda. No dedicated program ano hwe maid house help and say to me can say no because house help purchasing awade na ya wale ye hu se na bi wo fie ho no ebru ye so enti se nya obi na obaboaye no ba ye one or two things said in amaye house help obesi nyama no problem. Marbin, no problem. Sweeping, no problem. Sweeping no a limitation be. I didn't hear. The time because I say, I do say has girl call them copra. No, so. Yes, I won't know your bedroom, dear womp, Nesenka, made in the bedroom. I can't bear something as made you ram them. Holy holy place. When I'm in the Sibi, Coquari, Madame Bompire, on a bompire. Winnie be. The moment Obama made a with them akoso keteno. One who is pozu. A bit of a say become now one for Bibian 2 ye. If you are the same say will pant crampon Bibiana, so I see. If you compare what did you hire secret to be able and now Obiasu de Biasu in the holy place. A dia many me say be a body jadam. Now my mammy made so uncle secretary. Debbie. I am wrong. I will come back so. I don't need to answer that now. I didn't tell you because me kate. Abraham you fine. What do you want say? Uncle Swan one set. Uncle pull two. No more two one set. Now me catch you. Sir Frank Debbie. Mami kasa. Neniabre pa. Ukasa me di here. Mami kasa me chiro. E dan ya kopra dan ya kosekata. Aye kata no ko ye prapram. Meboa ye all sorts of things that them ho e proprom paso na manema bi na ukoto e bi krampo na hwe me say me mbal sa lady no made no krampo en ko pram dem wo abasa ko sabe ye kete ko mezo umpane dabi are you wrong na woni ho no ye sebino no ye dia eni oban na mana ye but oban nka hu se so okosuma ne ya na wo behu a sabi pa me pase me ne obane bibia me ka hwe ilbe difo ni bi hu afase awade fu sa na se me di no ba awade no oba tena fi no wo se fine be mani ye be ma otimi ye other responsibilities okay so na se se bi won so wale ye so onya ope enye bi nuane se bi oba na o so no enye ni nuane no anya de hwe no so na se eto botiba ye bibia ba oba na ukrusi ne so hey I'm telling you and you because of back I'm telling you say made and cause me kate na me person bisa wo mre enti ana unsi obema bi wo ha o mre se ebia wo hu made na ho kakra yes memory Sir Frank yes memory we enti na me bisa wo bia na wo ya bema bia wo mre ti yes memory onye mre ameka asem cho de bia me kam si skada ho skada ho de bi o hwe ni mo hwe ni mo wande obeye kronfo wo hwe na wo kire wa yes enti da bank manager si da yi enya wo hwe ni mo abe kronfo wo kire wa na abe kronfo enti so wo mre bet enya memre bet be ba de ni kwaso so ba so be ma hwe se be ni kokoto na on se me kete dabi I am wrong me what about here then oba responsibilities in day lady awu fence made no limit e be a hole any bathroom yes a hole here if you crampo no and there say be omo yakopo to omusem no so omo si dan a omo be 10 na 15 na omo no bia dan ba ko
unira so body papa dem akopasi mate na me dab I out I wrong cry na che say wo hu ne sedi enti na be ma oba warifo be ja ne ho say ne made nkonko say ne kete na kunu yakwadro yes or Frank say o say adwuma what is adwuma yeah adwuma so so what nto ji so mo wo che na mo ye adwuma na o mu kra o tam kampo ye enso mo no o me ja wo me da ko no nya sa ko hwe dem onya sa ko sakatu oba bia oba mani me das append bi o yakwadro ana on if you crambo no o pese ni kundi bone nti no yes sir I'm telling you Aduana Broni ade be hye me ko mo Sir Frank I'm telling you the Frank can there ko fia ba je o de me sa ba de me ka me ke wo me nka oba ni wo kunu omotifie da bia o me ka sa me say away the option the situation what I say situation wo mu no ye bia ni na ye kwa adwuma ye mantem enye sa ye bia ni na tifie na oba na da na odi ti atom na atam so made nko se ketu yeah let's get this straight me pata me chere say in a situation where oba ni wo kunu nyina ye adwuma ye kwa adwuma ye mantem ye ba beten made enwumre wo prapra fie ho nyina wa prawie na o se ne madam ene ni kunu empa amomo na wo to nketa amomo no friend ma ba wa bre no listen now me catch you say na wo Sir Frank asema woken na se made bi wo ha ono wo se empa no wo se kete no ade ehye no kura eti ene wo na ade no so se kete na wo na nya bote wo se kete na wo kutu made ni ho ene nke ye wuni wukunu so anka wo be dey enti made ni o ho se oba beboa wo by our limitation yes so what I say it's a good was say we jai we room a we kunu da eba emanu ebia ono Sir Frank de ende o mutua de kan kwa de wo so ye dabi kan ka so come bedroom because I wa kwa bezo oba oba so wa ne nche se oba na wa ne the first so wa ti bibia wo fie bi anya bibia anya ketese bibia ye di fie ketese bibia ade abele mekamenti a wo se o sekete no wo sunkum ne to ehwewiem ena wo sekete na sekete de mi fie mi wo me sekete a mi hu se de mi ya me hu oba ne wo kunu wo fie ne se made enko sekete na wakupuntu ahwewiem ena opuntu ahwewiem kura no a Bema, you should be able to be what? Control yourself. Until now, you can say, Obara secretary, and I made the secretary. Now, I don't know many ho. How many ho? Make a situation where you're wrong. That's what to me, Ramo bedroom, Ramoni fee. And you're wrong. And you're wrong. Why man you're wrong. Asam no montomo. You're wrong. Asamba montomboase. So many panel access to living room, kitchen. Bathrooms compound ni nyina made ne dia bedroom ba ko pena amoda no na no so wasa jama made well o kokofa no si o mesiesie ofie na unya daje tie na bedroom na si bedroom dia kura ko ma bedroom ko siesie just America no ana wo se wa ho wadwuma ne ho a unya brenti no ana wo kofa made intimate no abesa na keta wi okọ na ya mama edinkwa yanka na no maami a ye isa ne manema kebesi ene sa ne manema ye na ye enti mesraw momye me establish fa mama agrefo no kasa there is no me pa cho de mesaba mo so na Frank mesaba mo so de mesaba mo so munya botre hit na no ehye ebusuafo ye kai mo see o Facebook live official ejeko enti ubetumi asende wo comments no enyina e de aba ho na yakenkan e de ama mo so nkokra ye nto asore obaku Frank se o mienu no we wa se wo ana wo na fa me de me mama made ma that's it adentia ena make ensiso no wo okay bibi se e wo se obema ni control ni ho hwe e ma ye ho akono ye ho akono se nchina body no be firewood what the made in air ba o hu ni so we trash we die ne ho nya akono but as times goes on no bon se wo be pono ye kama ne ho be ye fekra che madam e ho no be hu se
adododie bi wo baby Janakwan o kama janakwan ko oh adododie bi wo baby enti wo ma ne kwan okọ bedroom o siesie ho o push ne to no oye be ma at least onye ntabo e wo ma dako e be trigger enti se wo ma wo made access akọ bedroom se won siesie no kwasem ne se papa no die ntwaye no kwasem ne ntwaye ko adwuma so ba obeku na wa bre well tim so we die mu no ahoden ni ho a bed ba ko pe na amesa no ni ha so adwuma kakakari na metimi ayo kete se ni ha so how many minutes o do secretary how many minutes sebi ye nua mkrompo no amko ye adwuma den sebi o e ba krampo no be se mkrum kete de wo kai akofa medo that's why the four kakra ana onim oyo the four kakra ti akofa medo no nti adwuma wo ye ne adwuma sebi ye gidigidi David onu awo the time o ko adwuma di ba nti de nko a de bia nko na ko be na adwuma mti about him so krikete na person medo ko so krikete are you wrong na ade ehu kra wo ho ne se na wo se mu ni ho no akose no da ko bia na wo oba no so ni ho na be ma no ho na wo dem obetima wura ho anytime bi opebia na kuma obetima wura ho it is a frank asem na wo kan sa na so odwen kwa eche hu se nia na wo kan you are supposed to be a mediator but you say no baba ye say asem bisa anya asem bisa de wo kan ye wo kasi sudam tie me ka se bia cho be ma wo adwamanfo no anankofo e form maid no ya ko bisa how many of the maids ana ya no mokosa amokoto empa be ma adwamanfo sebe wa so be adwamanfo utwa no something kwa na odne be bi bobo adwaman de me ka o ti ase entinya se wo ko ya wo ko sekretary ntina be ma no en no koda wu na ho na ka cho se one maid koda bedroom ko na boko koda ena nya mpa na wo se ntina be ma no ko bodo no a ne ko bodo be ma na adwamanfo dada en wo hunu se ayi wo ba nantumu oduntie wo so okoka hwe ede ade nyampa na wo se no esa pato ote ase so ba wa de ba ne ho akono so no ma bon I'm telling you hwe wo so to ba wa de ma adwe ba uti no a different from so akoto ba wa bonti da bi da sa aseti awi na obi wo kro no ye living room no kwa hwe ade o ye living room no kwa no siesie ho a otimi ko sha de ma ne madam ni ho no asuntu ne to ahwiem so ka on say asuntu ne to correct ha adwen aha na mudi fo no pepa o ma made ni ye bibia wo fi a obesuntu ahwiem de bia ti asena America odi aduane kura se bu kura wuni wo na ye bibia wo by se obewura wo bedroom mun say empa na ye ade a eye special eda we ni wukunu ni ntem even wadam fokura ba o ha eni wo kwan se beda we ni wukunu da so no tena so sa no krepa edi entia na so what you say edi entia if you say eye etise apam unse eno so na woni wukunu moji mani wo so na madam for aba betena so o made na just on respect o marriage ne kura on fa nidie e ma wa ware no o ma o made ne kwan sa wo me sa o kete and at least so ntimi nya bibia na nya kete se na me better die ala abekwe sa o ma moka etina sa wo de wo pese o chese me de me pese be chani se sa me ye made na me hu se be ma no ni nsam wo bi obetimi ahwe abusua bibia koyi a e bi so se bi so me hu kire mi hu e bi kra fees me nya school so anka meko e kwa bi a mefa so a meya ma onu so be do me e bi kra me nya ma ni hu menya ma oba ni hu ba me ma na tua me ho ka adwenboni wo ni tia adwenboni na ese wo de nkai wo na ye made ne de an be ma ne betwem menya ne betwe loki menya ne betwe papa ojina finise menya ne betwe efise me wa ma me kwan sanka o ma limitation bi be mu e na o ma me respect o marriage na at least nka me de anye de be ma be ma no e ke be difficult ama me say e bia me confront be ma ni po ba wa ma me kwan me sa wo kete me no wu kura aduane me ye bibia ma no adwuma be pa na wo ba no be na ofie o nya hwe enti me so me bre wo no ho eni wo kwan sa me bre kwa
was a Missumina be free. Na say ye tua wo ka. Ti wo ka ne say. Enya ketua ne pe say wo ka ne say mentase. Eh na say wo ba fi o say na betua ka na umpa adwuma na say ka wa. Asa we tua me ka ne. Eh bia na boss ne so obetimi ama me de woro sa. Asa ma service. Eh koko gira kwa ho sebe. Professional we no we. Na we are professional. Adwuma no ba also go gira kwa wo de woda. Ameka asem kiro. Te say mo tu ogumi suti. Etu mo so e ma bebre awade ase nyina ya saa de. Wo se wo hwa made bebre agi omo boss kunu mo because of saa de no omo house help no e ben omo kunu mo odipa bia so de bia wo be dipa no mo no wonya dobi ma wonya fakropo no wonya dobi ma made no unim ndo free krum bai no man kwa so on kwatra wo dem no se okata be obi anu ho obafa na bi kwampo nana wo de wompa ya ma mi no de ya ma na se Kofi Abrantie me ba ye wo bi o so a wo hu oba wa abonten kura wotimi kope no nti se wo hu amra wo ye week a ye be ma na ye week na ye week sana mimi hu no efi se enye made no kwa na abepe na anye bia wo nya mpra wa abonten hwe obi wo ha o se oba pe wa abonten kura de ba made ni de on si ni pe o ni actions no abo ni kakra e let say why fine o so wo de pe kwan no o ka se me pe the actions na oba ye no ba no sky o de no ho ba I'm from na no yini mame bu wan sa fi ompu wo abawade fo no be meji na ade na wo hwa sese no wo benya interest woni panimu a ade na wo kan che wo yire se ade we ya wo mama edi ye mempe se wo wetimi abo ne kokko wenti a na se wa hya ase aya na mo de ne ana me nka because wo nim se enye media adwuma ye wo adwuma tani tro mama edi ba be ye to ye de a wo so wo be fa hira ye ne ma se me penko ade a meye o penko ade yes meye because na man kwa man be me why ade nti de ba be me so na be nya dobi ma no e bi kompo na made kompo so ye aduane a na bi kompo e de e se me meye de o sa to mpakama nti esa na me twem wo fro ba no ho mo ba na so bi akoshe mpaase wo se na wandi ntoko bi be si ho no bo so jimi no wo sire mo bi da ko so kete da bi wrong say Frank the mo kan nyina ho mindset adwene no ena odi kasa tie it say and if this is what you people are saying there and now the question should be shift from made betumpa and concern the made cry fair ya na senye what I say because so offer made na enyem pa wo tonko ampa wo senko antine be ma ko adono because made no onya invisible why visible ufra adwuma ba make a cross na Aduana Broni ka wasunkum ne tuhwewiem ana ne tuhwewiem a oto araba ebru araba so ade ase ntia no we pie so a e bedroom enti wo na so bo trimpo se ye ko fa made ne ba fie ha because me ne me yire ye dwuma sam enkon maye ne ade de bre enti ne ye ko fa made aba eti me be ma na wo sa me bo me trimu po se me ma oba kura na se made kura no ho nkwa ma kono se wakoto wakosa ketenti okay what if bema no ana gate man wonte da se madam bi so ni gate man ekokotwempra eno so ya no secretary the same mindset exactly etinya empa ayi made koto anam keta wo ko se ena bema na bodwaman be ni mum ayo mo mo na wo ka kitchen we so Kofi Abrantie o ka so me Frank so aka asembio meba say eden oba so ne house me patom manusi ana gate man my me say to agu so amama nchirechi ene de say da wo be mantim no so na wo bantrim aya adwene entina me ka che wo say bo utrim po say ya nkwa kofa made say madwama kankan bi ntine ye kofa na emo kofa say wo bre a me ne me yire ye bre ntina me pese oba na so ndo na kakra because gone are the days on we na oba ye na kofuom na ya soa no bodie menke banche wan na waye tei e wo niam na se because oba wade as be na die said the tie no eja saka say am peneka na so ye den aya do mo ka say what men can do women can do better do maybe answer man no ko ka say even better so what I say the entire say na ma bebre the school fees e ma bebre the shefie etu okwadwuma ko che wo bre ansa na oba eti akofa made in the basa oba support yen enti sa wo tribu por one day
Sunday so ofie oba wo ofie wa ato mpa anyway edru baby am no mo ya dre kakasa ankenye ba we are talking about situation where ye bi eni nya kwantre fentie wo se aba ono siesie achi ne e ba nya fe ne sa bebre fa akopra dem akose keten sa ne ma no ana me bi sa wo se yakofa security man gate won ko ano wo enso madam to free ne dem ho ebi ko abrosan o de krr setro sa afri suru ano asifo mo no hye gate man dan kokona obati hemu suku na ekoso eno so no me pa chawo obasi di boni mama no nsi eno so me pa chawo gate man no okose empa ana okose kete etina madam na akotwe you need to concentrate, like you need to your friend say have a mindset say made na akofa no nya ahongo no so etibo tripo and then there are some of the among na motu ogu miso a na mo mama luku wo ahwefo anim say ene akowo soso bone so nya bone nam soso ba me ka situation so ba dey wife as wife material name wife material person be use the right way e bia wo ye ya wa obade na trafi sa ma na one trafi a ya ma na housewife and me that's what I'm looking for say no and obade ye dia I want to sit here and support say be made and enko say yekete ba me kase in a situation that me kwadwuma me ni so kwadwuma and akoba say wo so osiesie echi on twin siesie ho en siesie kitchen en siesie baby no nya bedroom because ekosa me kunu ne better. What is this logic? Aduana sisi yenye adwuma ni film yenye de hin film adwuma na wo ka no se fine wo de se bia wo ne made ne bedroom secretary yenye film yenye no film na nka de se yi film krampo na enye right so o meet kra call dem akoso dientia te sare se wo ne se de na wachire ntia tie made wo limitation wo responsibilities a wo ye dientia for made na bi kakaya no be senior ma obe prapra obe ye bibi different house help enye yemi room help ana mebe dem so eh baby aye holy wo dem na ka house no ho a house no but mayi baby a me ho na me ho na me body ja ti wo de wo mpane kwa ho na me na me body ja ana ma go twetwa dwa ho na se me na me da body ja awu me manyina me makrompo ni right so ombasa dem because sem me woda be for na 5 se me ma nyina be o me nyame a so mba ho no me invite na me ba obaketwa wanya be 7 years 8 years oya kotwa onya nyini dia so ye de wo de mo bebo awura akro nyini ya bia o de papa nche ana o de ma me nche and they normal ba nye se akra wanyina se bia ne tap se made na ye kana asem na made na oba no wo de mo a okọ secretary no wo de office ye o but e bi company na wo de adi be koti ba bia wo refi ba de ko so obi ehu ayi bai me ba ayi dia obia ndo ene woni dem my example ayi bia ebi company na o yere sebi wo de na yi be kotu ba bi oh na yi be na ko ayefo ne hwe na yi be so that's ma de won say ma de to da ebi company of float ma ba wa bre ka de kro dia ya fine brazier de ba bi o ya me ba tie e bia tie o boxer short se made hu anya hwe o hu pant as o pant ni e bia na ase en company da tete na efi o skani o pant to please no gabio anebia wo use condom wa fan to ye so atiase ka ni nyina e ma no se aduana ba nye sebi but anya ma nyina se bo ndom hu ni o anya ma nyina na o sikani dia o yiri ni hu ni dia na e wo asem pa na kani ka o sebi e ma ni bidio mu hu ni askafo ma ni bidio e yiri mu bidio mu ni but anya o mu nyina obabi wo kwampo kode de ma hu na bontina shepe na wura de ma forget it forget it I know it thing forget it that's why we ma dem pa oh we have Abrantie dey say be say we let me grab that yes na Kofi e go come say go robi dem aje ba ko na menim say be ma wo ye dwamanfo ye de ya wo ye am ka no eno ko da utu something or something ko akoye be ma obetimi utu ne dia ya ne something be yes na aka no oh pa mu ka usura untimi nya twi bra utu something be me chese said kasa bebu bi ho say oba dwanfo utwa na property property be oh ba mon kan pempe
18 plus medase aha and so the true mukwa kodi adwaman ena me ketonti eye wona so bo trimpo sabe ma adwamanfo sabe ohu aponche kura se de twaba okaka obeto na aponche kokoda ko aponche skirt Jama wo ye adwamanfo a obetimi ene ume dada no e the signal bi ma wo se obetimi ni wo ba biada anas bebe bia so timi ni oba biada o onye bebe bia so we timi shine hospital na wada winya o bebe bia ni oba biada ba je ba ko ni se wo di maid ni ba fie ho a mane hunu na adwuma wo se wo ye mane hunu se na adwuma se ni na obetimi aye no bedroom de mane bedroom die e mane nko ho eno e ba sa na eboa ne mane hunu se da bi o access wa ha oni access wa ha enti onu ntimi mfa ne pe enkowura bedroom ene tu mane hu se respect bi adam ntem na bra Kofi kasa no ye se wo bambo a wo sa wo no okay even who ko made ni dem krampo na wo se we show respect na me di kwade o kwande ma oh se bi wa ha na onu aba wo dem no so wetimi akwane dem bum nya tu se do ko wulam obebum no wa piaba obi wa wakura ni share dry ni kunu share dry no aka jo se ma o made ni nsansuo mremi because of so one man access our with them one man the kwama ni timi urewura woni emem enti wo kunu share dry no kura no tibi ka se o ma se mesin nsansuo emfama so ehwama na twetwe no mo bi ko timi ka che ne se faduane no koma dadi wo dem to onu momu wo fomo na odi aduane na ma okwanyina o so be ma ne dampamo fa koma no na wo oba no wo gira kitchen wa de na wa wo so fa na odi kokwa no bibi gu ma obedi agu titi Kofi ti ase mo pese mo spicy asem na ase mu dare preku ama no ho aba ya titi asema baba oike wo de wa munya abotamwe ase mo pese mo ma tundun force be fita ase wo se na yi o se wo dem na fansu brem no so woman no kwai Baba no tifia wo bedroom no bi kura wa bo nekebo bi nsuo mi di bibia bi nsuo na twa unse wo yeskani kura ko family baby nsuo na twa na it was fa koma no bi na wetimi ama na wo bedroom no bra wetimi ama no ewra wo bedroom a je na chese wetimi bi jeja wo mo hu ase wo se made ni bibia because ya na Broni misi made ni krampo no oru ntwe krampo ma ne madam krampo se kete na made die bwana wo hwe wa madam wakose kete ye ka won ti ase se tio se fa so ya le ko de kas madam ko se kete mo madam ko se kete ko rum se de wo dem won enye emom hwe na wo madam wo ma be da ko se kete da bi tade ndi madam ni se de ke Frank wrong ahwefo a ehwe no mo etie no they will come and understand said they make no a logic because measures bi ato ho se nyese housewife they be otifia wakofa maid asem de come yeah can there adwuma sam na mo wakofa maid ama situation bi na push mo okoye de oye adwuma be nko na oye e ta fe papa sase wa na adwuma wo fie any wadwuma edimu de ahine pa na wo se hia adwuma no so hia adwuma hia na mo de hempala no hia nso yes charity begins at home bibia sha ase frifie wa wawie ebegina efrifie enti ka se obi fine adwuma ewo musa obi adwuma ewo musa yesika de na momu entimi anhwe wo fie na wa wawie nsugu a eno so ya another you sabe mama why eno so ya another problem mumu na kwa na wo yenti a eri tuntimi mafie ntame be se okunu kete na je se mate ne ko se okunu kete adwuma be na wo o de o ya na to bi aka sasa de wo ye alien anya alien aso ofri osume so na anya alien but America said be nkwa no wo ya ya de no wo ya ba ma ma fie mesa na kete e ka wade ho kete de e ka wade de make de kete de e ka wade ho say yes ka wade ho ebre wo ho na so kete ebre be nkwa nche o tun se kete anya ka men se kura wo ye doctor te wo ye doctor e bi ko wo kwadwuma o night shift ana be man so o kwadwuma o baba fie kro o baba late na say ne made ko secretary kama doctor no ko ja ho ka na ko no kuta hama o say hama be no ko bubo so no kuta hama o ko no kuta hama say so the doctor dia be no bable as doctor akoye djuma bla won timi nya hwe ntia se ne made ko secretary hama be ne kuta I'm telling you one day tra wakunyam say sorry enje bibia na hwe say obreu man so da bia ni kwa mesam kete
yes ablen wo say on the hammer ko but to say so doctor no ono no aso ko edma bla mantino I was say ni me say kete na be say ma ben ko na ko ye edma ben ko no edma ben ko ye me say o de ebre na anti ye say wo fa de say wo me na ko so kete da bi na ka wadi ho kete se ka wadi unya daje obu obeba na no honam nyae ne mrewo enya ka ben wa ba wa ko dware wa didi etikete no ntimi se obu okonyare obebu na America man kan kese no e ma no mo ka so mo takuru hanki o ma se mo den rof na tie obi nkofie enkotra akunyam si a wada mo hu bi da ani de wona na fere se o kemero da wa ka kesa onu na fere se o obi no o wa ba wa bra bia wa didi bia wa sanya hu ntimi se de ma okunu mo nse ana simple semi made be said there my bele ntimi nse oh do me so na de hu nse kete ma ne sekete sanya ne nyina anye da semi be se kwa de ma be be se pa de enye mi wura me so na mo anse so na mo da so sa na mo na ya de ana no so nya so pa unse office se wo kwa aduma na o mantem na kete se be o problem ama me da ko se keta anapa na wo ko no wo nyina be kwa bum wo kru nyina be jamu ko bum secretariat nwako secretariat na wako ntuba no abeda na idu kra be makra mpano be ma bia osole anapa na oba bia osole anapa ye faka tense ho nkwa aduma ma me se ye se ansa ne yakọ o sakra in natural way in proper way no o kwa aduma ba o beda ani de wotu kwa pa ba no wana so 3 days bi no akọ aduma no wana so but basket anapa me san ko na de ne se wo ni hotel ko de se mo se hotel kra no ko bia te ka so ye bi de ye ma me e bia ko bo dwama na oh that be sabi bisa oh what you say nya dwama kwa ne bo men ka say dwama so so de ya dwama no nya dwama kwa ne to kan be brave hotel kwa hotel na be da ana me che say it was experience hotel mu men ka so ka upia o ka chom so mo nye de oh so upia you find say research as no say what kina ma no so that see o na kini yes yes o kini pa ya da when you china wa bob feeling na wo connect ben akani na tell say because omo no ayo mo responsibility say every day bia no dem no e so mo yedo em keeping tidy man etu wo kono se wo fekira ya onko anada oh bia ampa no bu okwa won nafa Aduana ye nyina akwada hotel ebu anko anada no hotel no empa ne fa kura moamoa ti ade na atoma ne se wo be se me bakwa na se mpa no kura bodo say wo be se some bashit ama sam na fufura ma tori tro fufuro Aduana we de onye menye husband me bisa Kofi Abrantie ase e dia asem bisa o se on man made and se nekete in other words on man made and tonempa fantastic when we yere motu kwan ena mako hotel no oba assume say ye fan so e made ko ye fan on so twa ne ka ho oba na wo koto umpa na wo so oketa mada so obeda so na ona so meche se na hotel nye bi na ofi masa enya meche sa abi mama bi nya no so ma meche se na tie na nipa no wa sekete na wi ye tell say aha bi wo so nyenya ye tell say sabde me de wi ani akonsisi ho ama na say bia room affair say dem no be dem ama mia ene ye dwuma wa ye twa ne ka na me ne u twa ne ka dabi ori de say bi be onye me made ana ori so no na say de si de bia no say dem no be ho yima so wada so wana so be ho yima enti the first time my be a room ni no first ni pana bam den no yama me no dabi no you never da ho me na da ho na no made na so about say all secretary dabi problem ni say onam kete sene so on ebe manipulate anya wo be man manipulation the no hono na eno ni na ye problem kete ni de say nya normal me obi abetimi ase dey dia fatu ba bi na mo me kwan obefa so obe secretary na say o pese wonya access to be man eno ni access to be man the oba adwebona ba ntise adwebona ba tuma wosibo yi so hall kwa na wapepa kunwa so a ohun say daddy ka ba pinpin was on be papa for so adwebona wo the team adwebona wo be adwebona na wo the team o se Franco am say adwebona na wo the team se Franco bi say obi abraibo no because as when you kwasan ka obi abraibo man me sim made be dipon nya pa o se be abraibo Dabi nya di bia Bible no tio me say yenyi mplan twini mfrim enfim kwa fa benene na menene na so that's it but made no only right so oba me dem be say me ketema because oba ketese no akawade ho eye wo oba na ye responsibility ye wo say this so kun kete so untimi nsa ajai e na oba bia so no ho a uda sora na pa
ukwa ese uja okete kwa so wako adwuma secretary na so wako adwuma aduane no de made adwuma oba no ebusia for mesaba mo so bi mo ma hit ne mra from ne jana no ehye ebusia for ye ntwan ye ho kakra ye besaba sisi masama bonoda efa metukete paswai na drinking osuye poni amaye meno mi wo mi die nada afrakume nada ajosie nada masama bonoda efa metukete paswai na drinking osuye poni amaye meno mi wo mi die nada afrakume nada ajosie nada masama bonoda efa metukete paswai na drinking osuye poni amaye meno mi wo mi die nada afrakume nada ajosie nada masama bonoda efa metukete paswai na drinking osuye poni amaye meno mi wo mi die nada afrakume nada ajosie nada masama bonoda efa metukete paswai na drinking osuye poni amaye meno mi wo mi die nada afrakume nada ajosie nada masama bonoda efa metukete paswai na drinking osuye poni amaye meno mi wo mi die nada afrakume nada ajosie nada masama bonoda ye mamo akwaba biem eba Ketepa dwumadie so ye be read your messages kakra from Facebook wo fie ba bia wo bia na pese wo send wo comments a wo betimi asend aba Facebook Tetemmofratv online TV YouTube na official ejeko enso ewo Facebook nti ye be kenkan kakra chum base o si ejetu ato ejanko an o de asende yen na kwaku chei buadi Bennett was say it's a big no. What is the duty of the couple as married couples? They say, oh, Masadie, asa warefo no. And they saying to ono de one tiase say ni maid ebe se keteno e de amano. Aye. And na Emmanuel Adamte was say I'm a body GH from Soutum Accra. Please greet Kofi Abrantie for me. Winim no. Me just about 8 years. Yeah, aye, and a lawyer na no bri boahin or so watching live from Accra. Yeah, that's pa. Nice show, Aduana, keep it up. Wait for na lawyer na no bri boahin ho. Aye. Yet chia when you may pass. Say Frank say you are his man. Near Wakano bro fum pepepe. Ebusia for ye baby phone lines ne kakra into wo fie na pesa wo che wadwene a na wafre. Number ne 025 7335097 025733597 and 02031187111 and the screen so until to me a share no friend na o comment bi adwenche bi a wo bia no obetumi enso e de aba your WhatsApp lines no so wo ho into wo how bia e wo relationship mu awarie mu bia na ai mabedwafo no ombeka ho asem next week that's a ne na ya kan bibia. Hello, good evening. Yenya message nti be read answer na yakọ ye caller no so Herbert upon Ransford or say I'm feeling it irate honey. Hey, any asam na yede ya mami honey ya tutu honey ya mami mi ankasa ma yede na metia to betimi de ma ye bibia wo pe right and they say no ye nim komo kakra answer na ye caller na ba na ye na atwetwe enkomo Sir Frank Ana akwa bi no so ujina de ojina o say I'm feeling it I feeling it kwala make a feeling on kabade what say it's a big no. What is that What is the duty of the couple
Yenka ko property fio. Na couple no mo ti. Ya couple. Awai for some ya couple. Omo ya adwuma. Ya wale ya couple na adwuma so ho. Ti aso America no couple e ko adwuma. Kofi Abrantie nya bote. One second of former no. Ana ebinum. That's the mindset. Tie. Da bi mi mungu so me ka no kra na akire o. De kawrade adwuma akire akọ. Tie. Enti tie na betie. Me tie. De tie nie. Kasa. Ghana former akro bi ho no ahwe. Ni kunu hozo o mazin o pejanji blog na ne siaje ke ni nyina no o bread man o ba makoko hwini bia onya adwuma a wotifie na awia no atase hi baby how are you e one of friend oh baby na mete on catch up some me fro oba no benya odo ama no because oba no show care sorry be man no show care dia che na ni kunu ono te mazin no a wo peja dade no enti mema no bebre sa no wadwe yo say what's the unity of the couple na hwan masa yen ka be man no oba mo tifie wo mu kuyo ye ka obema no oba mo ye atwuma make a doctor ni ba okokolebu obi kura se bia yam to bi ni ade sorry o wono so ni ade doctor ni makura na ni ko hunkrom na no mentally wabre na asa be ka chen say made to mpakeka me ne be da na say hoye me secret place of course our empire o si edini ni enunti na brebia nsese so ye sekatu esu be sekatu a wabra mu ni ho de made sa there's no problem with it and I still stand by it. You stand by it better one. The make you say oba ni be ma ware omo ye couple me ne be ye adwuma ye workers untimi fa adwuma na e friend say awade e magie enyi na so obi enka say adwuma sam ye enka adwuma sam ho that's okay wo si ni padi fra adwuma ba wabre ntide na woka adwuma sam enka adwuma sam na woka say wo si padi fra adwuma ba akohwe wabre utu adwuma sam ndu kan say makwa adwuma brenti ro ya se me mama made e ko se me kunu kete that is wrong awade wo ho na adwuma so wo ho nti we won the part say when you prepare that me da kro person many dey some friends say adwuma bia but sharing the responsibilities as well here I don't just say so come dem ko kete o di Abrantie ti da kro bia wa bre no so wrong da kro person Dabi say da kro person na wa bre no so wa kunu ase na okunu e o ba no na ma bre no dey so ntimi ma okunu say ana ye problem no say ye ware wi a ne de ha oni nyina to oba ne so e kamie say makoware nti wo say e wo se fie ho nyama nyina wo so wo na we eno no haye bebre so wo ware a wo be man e wo so wo support wo ba ne bi bi adwuma bi a wo betimi aso ne mu kitchen aduane wo betimi aso ne mu e ba sa ne kura wo hia maid enti se na me no na da keta ne so na me ntimi anse na wodo na wo sa ne bone ne sei enti se na me ntimi anse na wo sa enye bone ena kete se so no anya se be ma oba kura se kete o be ma se yi oba so sa yi so that's here enti na me twa na ho fa se be ma krampo no now we be dwuma ba no what to kete kama wo de bi ha bi ni de bi a romantic words be oh sweet that oh do you monya za we bi anko fa me say do you why are you yeah ka be mani ho be so that's it anu krampo ma wade so spice wade empana spice ya I'm telling you empana said they ato na so empana krampo no oba no wo sem empana krampo hwanyu obeto ani de bi me no mentias yes wo kana sa ye tia me kasa ne empana to no nko atimi spice ya ware na some dey true ho dem ne ya ye tia say be man na tio be man na sempa no to wale mu nche be man na sempa no to oba no be hu a be tia say that na tell the massa forget it sa bi bia be ya ma no onim asma okay for once ube jeja baby a na unye jai for once nye bi na oba no so keta na cause ube bie pages and kwani we spirit be man no o sweet why ade o no sua nda be e ade we die koso ana ye so na see e ko nanim okay oba ku me so to asoma me nti say the American nti say be ma se empa ense hwe enti wa ho ofeso ena enti wani monyam so eno ko e wo to say made sa etompa no a ende ne bubu na anyem bia mo wale na made no jira bonkuma na so na no ko fa made ye na wanya bonkum da bi o e bia awabem e bi kura wa wo be 5 enkura ni school sem o maduan sem eno na make say wasa wo ma limitation bi e de e ba mane hunu se adwuma no se na wo ye kopem na mo me ba mi ni me kunu ntamo dia me bra me ma kwa ma woni me kunu ni nkomo
And now the other one one, when me kunu come are they? Fi say me ma with that chance na obeje me na me yo ba bi ni abebusa me Oyampa. bibia ni adwembani wo bibia ni abebusa me oh ma menye dai na momo ko busa me kunu se na da mpa cho sika no nkura ni sika ana obedi die na just person na ya madam na se woni hwe ubetu kwan yo adwuma ye so me ni wa de wakọ ba bi be 4 days nti before me mekọ no me yo ba me wo fie me siesie fie enti before mekọ no wase me tutu fie ansa na makọ enye se bia adwuma ne ba ye na mama me kete so na mekọ minim se wiki we metu kwan no me frame made no e bia wiki we me tu kwan enti sika se na me dia ma edwa no makọ akodi sawati ase enti mimma okwan se woni meme na ebi kura me ni bi kuno te bedroom na wo so apɛ baabi anadai umu ye kura na ne sa papa ma me ma ne ene na TV kura ma ne hwɛ oh TV se mi skari dia TV me ntoba ko ma na hwe obema ba ko ko de me de ne un se movies the to the be anyeme bi kura timi ba so no kura nto timi twetwe ni mfra enye nyema katobu no bia yi obi tie fina no kana yen kwa ne o kisi no na bi ko so we obanza na me do abehwe bi kuna anim o pesa o kire sei nti monko ho minimi kuna ye wadam yeso ye hwe ye oba ku adwembani wo tim do da bi je sa adwembani wo mi ti wo ba me ma o kwan se woni mi anu ede se fraga no ede be serve mi kunu aduane na je se wo jima adwuma yo do ba ku kan die aye no wan hwe se made wo fie krampo na ho aye oba ne instructions enye wo be ma oh kache made in so onyi se ma me kache made in so fo nkusi ya ma me so that say aye oba ne instructions ti o yere ekodem na okodware a na wo pe bibi a je okodem okokache o yere se kache be ade de wo kan de o so okodware woni wa ade okodware how many minutes we din dem aye urgent sir na wo pensua no ma na wo bi obi o ha won sorry o dabi obi o trase won sorry adi bi o ha ti o we are young guy don't practice say o mabe da say so ma no dabi ebi mi o enye bi bia da so mabe so wa for mate so mate say bibia se be na e so nye ne sa a just mabe kwa say so ma me no medidi a dabi so so da ko 7 su oba ni o so ko 7 ekwa enka ne pepe mu anka made ne kura me ma won tena fie o uba ye wadwuma wi a no akọ na ba sekete bia na wa mesekete bia problem bia e nya hwe oba ku na nkasa de emi kure ni masa chon tare kura so hwe me hwe na mo maso a wo ba kire adwene tade a wo so hwe na o stretch am ha adweboni I'm telling you o me se me kuro nya dwamafo de e be tie o hwe no a stretch am I'm telling you some legs me people wa ha o de show pantalon na bla no okay no wa hips krampo che yes na o de be di do no wale ye na ko fa made na mu hwe mu e ne hu afeche wo yire a ya bi no ko fa made o ya akira obenu hu obi akura be serew fa made no fe made bi wo ha o fa no krampo na bia wo kwa yi na ko be bia o de no ko fa made o ye no like dia o e munga dia se ni abwen ene bia na ba se wo fa made na Kofi Abrantie as mo kana na musa meka you people ata mo kasa se de mo ye enframa ase mo free asase fufuro so na ba adan a mema me kunu ne me made in kasa no ma je da bi da to ba se to ba mema onyanko so meka men shelege so ha pe the whole world unim emma mo dress pa wo ba bia ara forma no sa ara forma wo ba bia amutumi dress ya free trish ko sini na se na mo twa like tu abi da nani nko no ebi atwa ma cha krama ye tanke etina me ma obi an kasa na me na dey say wo ka asem no obi na ga we you special that's what me try we say is ara forma omo dress wo sha mo jala bia no ho anwan no free tri so ko sini na se wo hu ne ba bia the only place en where na ha nani no a ayi mo kitwa bi enso bi sa ho say omo anim ara forma no omo tu ebinom omo tu ko che be ma ba ko che bi repo no oh oya joma woni entinya legacy obese oya joma oba bi di na agenda ne nam oba bi wo ho a oba fie ho no o di agenda ne nam na adwe nyina ne se oba ba beje bema ena na me ka se me ma ne nkomo no on se da mo na enkomo ekoso no bema ni benya interest wo ba ni mu a de no de ma me no afi wo mfa ma me bi Jono de ma osesen se ebia me na me yo ba
ebia sika me fa ne se sika ebia na ebia o ma me 100 cedis onim se wanyi obi won nchen ai bi o we ne nkakra e wo so o me ni sika enti meni ama na so me kupa enti me ma o kwan na woni ni nkomo wo be ye wadwuma na wokọ na se wo nka wo de o made kura de ka be pe de on da fie ho David do na fie ho na me fa ko de wa ya abrewa wani ka eno de no honya akọ no obi be wa da de ma obi be wa bi so awaji wa obi kunu da ohu bi da ewo ho enti sa wo fa made na ade ba ko e wo se yehwe nso ne se wo se wo busa made no e bia owo kunu eto da bia akono mo so enso timi kotwetwe nsem da bia ata na che aha e bia because made no odi kotia che papa okay enti wo ba ye no boss wo ho e wo so ye bibi sa de na o he boss so boxer aha e bia wo hwe ni body niam bi e good body mo ka no aha e bi na wo ka se bedroom because hotel rewra bedroom dia obehu se de ade na esitie enti sa no e wo so obusa no owo kunu oni kunu owo boyfriend mini boyfriend eche se wo se e ho no me de niam bi tutu baabi enye sa wan hwa na kono ba obechi ukunu sa owo kunu dia week na ko no akwaji bi agu mu yes you na wan say dey na wa ba boko o boyfriend so no tade ne boy so ba ofie no so David o do boy be fi enye buo ti won ko di mra won ko ne boy no na se ne ni mra bi abona ya so dispatch na se bona ya ne di bia na ukoba da bi o ba ko ka bi se de mi ye nipa mi ti kunu hu ono nso ye nipa e bia ono nso obehia bi ne kwan se ka so ye made nti e wasa wo chene na we ya do ma ne ti feel the whole so me feel no anya agenda so de ba so ba ji friend say ne madam kunu but oba no wo se kwan bi da ho akonya bi aba obetima boy wu so manipulate no ogulum so that say because oba no that na o ye adwuma kitchen so that say o man say oh one or call a friend say ma sam ma ha ma me tell me family o ma ani ko da udum ho say na o se kwan bi ba ho okay wo se oba no cotton dem na say o se dan patro ye you se bibia ma hwa kama o hwe mi pa no achia ne to se no achia ne to wo se kwan bi oba fi on na nye na adwunu no but oba ye no wo se kai chance bi asete so bi nya wade amepe musa ko sekete Kofi menu we Kofi menu die Kofi menu obofi di die okura agenda a wode ba so di beti ko ba ai kabana it doesn't matter it doesn't matter se obamana ko se ketewu obamana ko tompa o so obaye de o okura agenda no de ba eti kitchen kura no wa agenda no ehiri hall no wa agenda no ehiri trim akwabika mi dware a mi dudi na dware me nante am dudi na nante ono wa ba wa plan ya den say o baby bi so whether you o man kwa ma onu kuru ka so wa man nan ka so say be man so anhye no so ye dwamanfo say da emre bi atwam na ye dwaman ya sana so Sabako onada bema bi edwam fo bema bi so ai winyana bema bi edwam winyana so na mama bema bi edwam me no ya aje ne me na da so entino ono oba no wo bema no so go trim po say these are possibilities niam eye most likely se betumi esi and say oyoba bi kura me kan o kwakofa na ni trim watutu se kurasi akoko jeniye enso ba wa banya duane papa edi ama se wa hyehyɛ se so konsu ne tunu ye duba ne tunu ye duba body no hyehyɛ ba enti hyehyɛ ba no de kala no so there should be possibility set ne ho ebia se wo so mpe made fo yi because ebia one day ye beba obepese onimo chi mfa nko okọ oba patompa ontompa enso oteka na chi na wasi da me nyina ma na wa yente da me nyina ma da ni na wo wusu ko da me nyina ma no fajemla onimo etu oye ni na oye nyina no gradually you will be developing what feelings it one more utrimu pa enya mpa na wo na say ya adwene
I was a set boundaries and no dear and no your ban no it's bema dear or no dear dear waka na ne yire man obane to mpa what me more ban no to me set boundaries so obane wo set boundaries na bema ne dear no na dwene no obeye na dwene ho adwuma sa na akoye o enti wo na wo so protect marriage no obi an etimi na me kentie wo say obeye na dwene ho adwuma de ni obi an was Sabema the truth to me say, Abaya Yakofana and Tiwatu say, I mean about Akolonko, Akoloko for my Tiwatu. Can we Saba no do fear 1 year, but the able credit different, different, and Yama air Akona, but for 2 to say, me Kofi, and yet dear Sabaya obey, maybe Peneda. What the 2 temptation grab by himself already, because temptation there. Se temptation papa anka nyankopon kra Yesu Kristo mra ayi abonsam to an bopon so according to Bible no boam so boa o kan o say men so wawurade onyankopon erebe enhwe na me Kofi ameti amanim mframa kra fa na amfa de fam be ma no ana me ho abi me na be so ma obe si na adwene pio ba die wasi bone kwan so obeye no ye de ya obeye Aduana be bi kra me kai oyiri watu kwan be 1 month wo mai wasi wadwene pio sa wonye wadwene no na ebia wande obekọ na wahye atade ketekete wajeja na namu wasada wompaso obeye dai oda be ma ne mpaso be 1 month ene we dia na no ade awari Ketapa no so no wada so wada so ene we dia no ade ade na obeye obedi me kan manum obedi me at once wa me say trap wopa me no nka hwe we be made keke dabi na me yire to kwan na baba da me paso trap enu ya na o ma tenya yi kakra obra eyi enyimi ba Frank meba etoda on sade ya oke nya at once na no kobiye mu dabi chance o yi ni am Africa mu a wo say da pa to me ni ma no tina register wo eti da pa to me ni ma na mra no say na yesa no na ni achi chance eti na o chance nya akọ no na so what she o so no chimi sa wa chance nya akọ no develop feelings eti wo hu de se be ma ne betimi ti no wo bokwa ko bie mu sa enya at once eti ubedi me sa o me gwa da TMT o so ba wonim sa de na oye no e chese wo twanto oh yes sa de na na wo se me Kofi so ba we made ye do ba me chen na wo de agenda ba so ba be mi a unya be so but I'm traba unya I man sit what be say bia wo benya and the color be obenya exactly aduane wo so ba obeno milk oh bi oba bi o kwa no milk it is so like a better how asma wo ken better by sepa sa obema o made enya access e wo wa I am wrong enye access in the what dia wanya dia man for the first place oh wanya wi obi nya ra ufie onya access to Kofi Abrantie da be ra ufie no nya access wo kitchen deal na we say before o best start adwuma no na wa ma na ya we say afaso am say efa no wonko adwuma no o kwan wo me ma ho o be no aduane na mom se o be wura me bedroom wo di aduane be ma me aduane no kura wo ka no kura no next week wo se ka ho asem aduane no nya aduane nya na wo se made kura wo ye ai eti ye ka kura na ye katani free wa na aduane e so won sa no aduane ma wo ma no kunu na se de otimi ye no otimi so se kete sa bi kura na made ne kura ne sa no bokura chairman wo se made no fansa oyetia bi se ayi obeku so atase madam de akotena bi asabio or the central market ma area para we omre oni sa ne mane mana oba wa se kutum na ye de akakete wa bre obeku so wie ne fi ade no wa dat dwen homa wa hwe TV a refreshing the mind ne ade enti wo ye be ma afro ayi Kofi menu na sinyame ama ofie abafo di wachi na ne ko kana fa obetu buga twetwe bi a wonhwe awokra no wo yere kwa baba usa kakai ne kakai den awo ya chi de chi o twe bi dia asa bi si ado nyame ti asa meka
ebi si ado dabi anopa it will never happen tie de make no anopa dabi papa na ko adwaman akọ ase okọ adwaman ase a oba ya oba amafo nyina nu sanka obetete opi anopa na yere de ayi na ehia ntoko na si oh hui bema ko fini ukoda abote afa na oba de nu se bia ne kru ko ebe pacho so odo e bia me ka akosai ana bia ba bia ko na mintumi ma adara chache okacha ye hede o chache bese ko hwe ye mbado de ayeme fẹ́ na abaka yọ kan ẹ suban o ayé individual differences ẹ suban sẹ o ti no man sẹ sa brabo no bọbọ ọbẹbọ o ti ni sẹ o ma o mọ eti mu yẹ mate o du sẹ asọfo ẹ bẹ fi ahun nyame ẹ n tẹ so nyame because adwuma na mi si bẹrẹ yẹ no adwuma nka ho. bra nfa nkọ asọfo hɔ kwa. dabi sẹ ọno se o mindset na ya wo ka no sɛbi saa asɔfoɔ no bebree ni bi. Yes. Auntie, wo can say no. Wa wani tu. Eh bia unless me nyo Kofi beto che me say. Aha dia wo kam ko. E no bia ni mo nso ene ko. Na say onyame ne dia me so. Onyame ne dia asa wo twum do. Wo be ya na obi anya. E na wo twu wo gye no hudi. Ye tell say medu ba fe be ye den. E le takra no twum kan na say usua wo. Medu okay. Medu ka when the president fa medu no lafi ho. E say hu say. Obi be yi wa hwe simple jai. Jai. Why the president fa medu no lafi ho? E ba na ye be ma. Oba na apini wo na apini wo say medu tu. And to uba no responsibility. Ha. So baba ye. Na yiri tu kwan anyo na be say bu aduane. Da. Yiri tu kwan ha. E say aduane no wo say aduane a fine. Aya duma baba ye di fio. Tu say aduane a ncha say kokosem kete na me nkoda so. Dem no ya aduane ya normal ka waduma ho. Na say wo pia beto bedroom. Na mi bia ye den. Eno kra mi bia ye den. Mi bedroom krampo no se bi sem wo mu se bi afan say mi free bedroom kwa ba ho a betum. I be bedroom. The baby am no ya drink akra say mindset na o kan adwen na wabo otimu po no. Eno ana e key no dem no ya drink akra. Enye wadene say ensida. It's everything is be sia no na ma ho kwan. Na me say no ma nsi. E wo ba ayi wo ho. Temptation wo ho. Wouldn't say esi America say temptation ya temptation no. What's that? Ya tra ya body buga kura. Be careful. Don't touch me. Wouldn't say esi ayeka say takra. Takra ho ye di obruma. Ade, obedi ade. Nesunya ayi krokro takra ni usika ye bru. Obedi ade. Krokro takra. Obedi ade. Akoko de ba nkofo. Obedi ade. Emo die agidini sesia pa. Kroko. Obedi ade. Na krokro takra no. Yesi ame wadu na nya be 10. Now export I say export to call a year. UK ni ade no a. Omedi ye Germany. Omedi ye aduane a. Eniama sika obenya free Santa Credit mu no. Na wo one day bi na me na dey one or the takra no true. Ka tell me that. Me say chance na o me fa be je batu. I will not give that chance. Say be never take be me. O kwa be so. Say me hu me re. O say me hu me pra. Say me person me fa pra anye be meet. Me fo bi a wa want. Anye be meet. Respecting him. Abrantie ojini hu de o tie. And that be so to tie ze mam kan. And that be soja. Ana wu Aduana ba be so Abrantie dem say fa pra me fa na bontin. I dey say o mu takra na no ade o. Takra be. O ma no kwan no takra be. O ma no wada. Unso bu a woda. Utima ba bedroom. Wo yire to kwan. We be say batu na play up score can how be dey. Wo yire be kwa ice cream ehu ni. Oh, I man said. Obi a man said. Na mada na me me. Ice cubes. Aye dey. Odi wo yin I think you might say titi. Now what you do when me say na sati aba wi bia. Unyame o tell you pass unyame unim da unyame. Hwe ye ne mba ye ho ma boni ba ya. Ye me di kura na obitima pa obi ama ne takra ni bia. E bi so no person to oye husband. On ye tifie ne dia. There be manage. You have no business. Manage ase. With a maid. Yes. And I make sure say mo come talk about you. Obo timupo. Obo timupo. Makra no makra mpone mu. I'm telling you. Na no mehu se woni be di. Hwe oni be di ha se twempra do obe ye ni fi ho no. Obe suspicious. Say a relationship will be be mu a ni suban se. Yeah. Do be ni fi ho no ba dada no ho. So wo de ne ba fofra ne ye no o de da form. Hwe. Enu de bibia wo ka so onye obe ya ma. Na emom se wonya kwan e wo papa ne ho a o kire se ono nso ye madam.
enti na eni dia wo so made bi ho be friend pa enso won feel because of say ade a wahunu no ono nso wahunu bi dia wo da ho no wo hunu nyina say so wo hu enti se wo ma made kwan ena tu maame no na kofa made ne ba efi say ono na ye fie ho adwuma ono na hunu ne say aburo ne so enti e wasa mefa wo bi na obeboa me enti wo maame no wo na wo kwan sa wo ka kire ne say ewura we aha emfa ha o set boundary enye papa no ba ne mfa ha sese sa de me kai no say wo fa ne say wo meboa wo enye say obeboa papa no wo de wadwuma ne say nka wo beboa papa no ba wo hwe adwuma ne boro so ena wo ne papa na di nkomo so adwuma ne mintimi enti wo de ma me mfa made obede oba beboa me enti wo ba no wo no oba beboa enti wo akwa fa na ba ne ma ne unu se ma me na me de oba ye efi we kura ase ho ba ye enti adwuma sei ena wo be ye hwemema simema niema famema ko school na mum ade fa me kunu ho de don't go there ade fa me kunu ho se bia me kunu aduane ona akwa obi wo ha hu se ni kunu aba na fe na opese ono ye ne ntamo ko serve papa ne ma ne hunu se ono na ye wo ba tese di wati sika wale na die onye wo ba na so free adwuma ba wa ye aduane si dining table so nti no anyo na be serve okay wo yanko na wo serve wo ye dia me ni problem Oye dia me ni problem oye dia woni problem na mo se o kwa serve na kwa push wo to a che no dia ko si da ni wo first jani hotel no ko me serve ma da me san kwa kakra ma ana open membe na me mi so ba ku me mi so se si aye ka ye ke ana na no was amasa strict rules yi na o made monfa monsna ana na no ukuru fred me ba uduru kwa so won mo ana omune hwe no na wo se ewroro no nyina na made nkwa na wo nti wo ba no say made netumi ewroro no ho ema na kotum pema omune to you say hall ho ena wo so opeja no ko den kakra do ko pepa na ho o sevu so ye eno die any problem ena se we muna to wa eno ne nje se wo so wo boni naked mami dabi demand ne che se e boni naked any problem man that demands na any problem o sevu the man that demands ne se wo money naked dia me ni problem se doctor for che se your friend say ubedidi na o ye bema na abo belta eso lusu bet na wa lusu na no je se wa run wa sensen o so ro no na from afa no aduane se bema ni kwa cafe bema ni kwa cafe na medina yiri ho a any problem o save life asa kura wo hu na daje mu na Saturday pa ko indisposable ono na daje no ati say aju kura nyi oba no kwa kono ebi aju ati say de apaja wo abi o save life o save life soja ebi wo ho aju eti said dia na won se o sebu life na adwene kra amaso eti said dia obi dia na ibi krampo no ye o sebu life na adwene kra ama sex so ono dia na adwene nyina ne se me sebu me papa ni man set ni sa time no na sebu a no no so adwene ya adwombo ne said dia na wo ka no o na ni pa yale a wo so ni mu no ko gira ko akotena ne so pa ne hu ye dia na ni so betete What is that now? More kind of try. But in reality, Sansom never home. Make us some be at all. Quote, Nassam see. Obi Fana, mamma. That's a cow. Mistaken, I mean, I'm dying home. Mamma Danny, Anna, Neba Danny. It's natural say a Yama light off, not light to her. Anna, Mamma Nakoda, Nebandamo hit the Bansuka Bonting. I will trip in a gabba. Negaba bow. And it is a ono ba na na do sa ga na ma me so na da ono so nto ma me akoda demo TV to koya na ba set sa no na so to share so he butuku anya the tension anya ma me na akoda ne ba na be operating anya the tension I will fa da na edum light na ba so twa bi etu ogu so ho boss he na me nta unu so ba me na me do ma me ka sa be da os o ma me a os na me jai os wo nya dia ya chelu yeah a chelu jai Zata ye kan sa no fi se bia easy ya wo kan ya wo kan na ne yere baba ne nchen na ne gefre baba ne nchen enti oba no it could be say bia ma light of quarantine then why you sum e kura wanya adi
Odi. Enti ebi na make. Tension. Yeah, the tension. So yes sir. Ebi nie. So that's it. Say we can also feel ade okonom saka kra na. Say kura wadi. Wadi aja tension so na no monsana. Ebi be komu a wadwaman beba na du na eye wo so we yere a. Dabi. Eye wo so we yere a. Dabi. Obi a onum se bia de se bia na wa set the man set se. Oh dabi o. Tobase Dabi o. Tobase. What come to Mbasu? Dabi. Aduana Broni, what could trabi aba? And so we say who no bibia na wo ka fine. But unye kakra. Na adwaman. Especially sa tralimit also ba. Adwaman ne. Na what could do ama obosai Amakayo bi. Oshona apia fa. Awakayo. Oshona pa fa ho sa. Na o mebi so no, o hu sa wo kwa fa. O da ma mi so mo kiri no nya ataka oduru atu mu. Obetu agina. It was plan. No plan. O plan that the word. word. No can say be made no be fie ho no wa target wo master no. And the master so o make man set so nya no fa no. Dabi. Ensan nti wo betima fa. Dabi. Enye ni panya nom sade yesa. Me ba cho. Lot na madam wana. Obi wa ha onum sa no baba na Lord ni eba ye de Lord Bible no o ye no ono ne biblical story na wo ka say dey say si na si o say si ah na si nya si obi cheto omo ana omo dai na Lord abo ntipo to be fa na man ah me say biblical story na wo ka I mean so Bible chance so ye dey o di ye anti no de na e wo say say wo si na si ade ba si oba dum ya wo de kwa Bible munsu a eye oba kumpa chro kasa wo de kwa Bible munsu a ye fa Joseph any Potiphar ne yere wo say me ma okwan wo fie ha nyina na emo me yere de wonka ho na chese wa man limitation so what you say enti sa wo ka sa wo kotwa ansa wane ne no me wo ka sa wo eno de fa ba bia fa ba bia se Bible ye sikan no fanu etwa ha ba ko no nya access wo no ba ko no ma limitation ti no de emfa nko ho dabi eso be ko twa so da yo enyina ye kra nye pe me de dia ye obi fie ni sa de cross se obi fie enti de far se obi betima ye no untimi ga so betima ye mindset it's wo de wugina na me say there's no way say me Kofi Abrantie Kofi Gaga SK original Raz Bubu so what you say Kabana na za da say why you say member kwan ama me made ewura me dem akose me kete abra me yele wo ompene enya wade point of cross nya bra wo yele wo nya bra wo yele wo yele wo yele ni ho ompene so mama made ase wo oni ho me ma made se ompene kete dabi mate out okay obeku dia me so me kan say oba wo pesa wa ware saying makwan e ma oyire ens u made ento wo mpama oba wo pesa wa ware say ana say u made age wa ware no makwan na won se wo Ketema ana say wo mpama if you said the more na wo man access no wo oje wa ware sa na mimi hu no oje wa ware enti say wa yi wo ba de at least won't me nye bibia enye keta woni wukunu edaso sa edase say frank me de me so gina babia me gina na babia me gina no gina ho ne say menka one housewife menka oba owofie na ne medi ko say kete ana okotompa meka a situation where bemani ho obani ho ena akoba se ye made nsisi fie na so oto ye mpama me ha ana oto ye mpama ye ha I have absolutely nothing wrong with it me da sujan ba bia me jina me ko ba bia te hwana adi ba shia sentem you are such a so don't blow them obeshi asentem me da mo ase why answer na ebia obeda mo fo ase na me chirose nyame adoma Saturday coming say my sister Bako or yen mammy ye or London. Yes, nana free or yen nana ye or London Croden. It's in a Ghana form when you are more no. Yamia do win a monco tanechi. Now, unseen mammy. Ma Agnes, yes, Auntie Sewa, you or London Croden, Tomonco tanechi. That's it. Tianuana, unyo be our chia. Chia will be a god. Nasa man chia no so be yina na monko tane yina na wo se
Pacho why ade pa. Aduana mama cham do. Pacho pese o chi obi e kwai da. Eja ye chia adwumawura. Aha. Echia no na adwumawura ejako papa bi ba ko pe number 1 enka ensia so nkie ni ha ntinyame nhira no pa na ye tosu bi me maame ne me papa atwomafo ase ya no mo wo ye ni akiri nti mechia o mu geneto usu ene ya obu adu na eje mechia o mu nyina da so bai why am show pa Kofi Abrantie Aduana ba Pacho ubi apeso chia na kwai da ho mechia the legend okay the CEO the ka ajako be will be am so tie Empress 1 achima bam yes Empress 1 or is so I chia no so I to say show bia be chia me ma memu ne papa mo show bi biara chia inkomi for check you for obi biara otin ka bia no sam for hwepa show bi biara but some case me chia gudi a ubejabi mejabi nti ni chia ma memu nyina te pore na ya bi o abrasa wa me show bi biara e kwa dem show bi biara. Okay. Da munyina masesam bae. Se Frank wo bi bika. 1 minute. Who say you say benefo say aboa kraman on frapata. Krama be frapata na nipa. Ana edesi so. Say bi dwumadi na made in edition of it. Yes. See that's the chief technician ayi your friend KB, right? Is that the name? JB Abrantie. JB, yes. Because one original JB baby ono so obi ana nyame nka no na o ma na nyansa nim de ya hyase nei de we nim kura na enye kese nchen ene ti ono so nyame hya na pa nyame show JB yeah akosi malio ai international blogger chia Tetemmofratv bani nyina achi obi bia no ana kwesi Mario me so me chia wanwumre me ba prekope Ben Ogazi mani jawan chia ono so JB ya da sepa sa wo de call live na bibia wa ha bia woni ho ayi ni ho me chia me legend official ejeko ba kope ono nko a ne betimi e de Aduana Broni aba betena Tetemmofratv online TV so on de wo de me ne de ne me ti ba bi obafire mi bia no ha ne Bagadugu ba bi akra na me Aduana Broni me ba me de ncha sonko ema ejeko me de ncha sonko ma abrochefo nyina obi bia madafo nyina all over Ghana ene ba bi bia no me de ncha sonko ema obi bia nyame adoma Saturday mi ankasa msumi nuaba Bridget ofi London aba ono so ba be ye ne maame eyie e wo takrade apoa enti no obia dofo nyina ye nkonkoja no na ontimi ye se obi su a ene ni nsu se wie so ba na obi ani age na so wani age e di ama no nti we de ye nyina ye nkonkojam no na onsie ne maame kra no kata na chi na enye fe ye da mu nyina mase enne ye maiden edition no ye di aba ewieye Ketapa is here to stay. Enti nyame adoma next week Wednesday enwumre ye besan ehia pepepe. Me amedi dwumade ho chia me medinde Aduana Broni ye da munyina wase yakra mo. Masama bonoda. Efa metuka Ketapa so ai. Na twintwi osuye. Poni amaye me no mi wo. Mi die. Nada afrakume. Nada ajosie. Nada masama bo oda. Masama bonoda. Efa metuka Ketapa so ai. Na twintwi osuye. Poni amaye me no mi wo. Mi die. Nada afrakume. Nada ajosie. Nada masama bo oda. Masama bonoda. Efa metuka Ketapa so ai. Na twintwi osuye. Poni amaye me no mi wo. Mi die.